kwiba bikagenda impore gasubira impore mu izina ry'uwo mwami bikorera, ariko tweko dukorera wewe Mana turize ko byo tuza kuvugana ngaha ari ibyo Mana wifuza ko tuvuga mu izina ry'uwo mwami w'isi n'ijuru, amin. Ngo cyangwa kandi ni idea mwindi kirungo cha rap kumbe mbuzi ari bibura anchi utabasi cyane ngo bukeye harimwo amajambo nibazo ko yarapfobetse mu Kirundi kandi meza amajambo y'ibiharagi yuko umuririmbyi atsimbatazi imico y'uburu ndi wewe ukorera ingidi jewe nkorera abaru umuririmbyi akunda ibyacu akabikundisha aba ndi ibiharage by'Uburundi niho nkiri misuzi abyo navuze urabona benshi bakunda kuvuga ngo ndi ibiharage ngo nyine ibiharage ungabanyije imisuzi stadiri ibiharage biratera iyo misuzi ngo ibiharage biratera iyo misuzi sasa natwe tuba dushaka jewe nta biharage by'Uburundi je byo ngwaza oya je birankiza kweli kubera nizo nyama ndabijya buri munsi kandi bikankiza tu sasa mbashaka ko umwuka mu rukiye muri iryo jambo ndawakire wavutangura kungwaza kandi nari muzima nuko indwi nyene bagize accident niyo ndiva dufise concert so turavuga ko no nibyo sona neza kandi iyo ndwi nyene niyo baca baekeza guhamba Imana tavuga uwo munsi nyene wo kujya guhamba twe turaririmba kweli si byiza kandi bana ko umutima yaritanze sana ngiti inshuti yanje kuduhuzana byinshi kenshi tukunda no kubyarira ku munsi umwe so cyangwa usanga nyene mu begaje zameze icenda muzigira rero turasangiye group ya WhatsApp. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na Mukombozi Rusifa. Yes. Rundi boy. Hasta. Ariko Rusifa ngo ariko nimakunda kuvuga Rusifa nibaza kai shetani. Rusifa. Si Kirundi. Ni Kilatini bisigura Lucifer, umucyo n'umuhetsi. N'umuhetsi w'umucyo. So kera ari kumwe n'Imana yarahetse umucyo kwera Imana n'umucyo, ariko baadaye aravyimba yibona wewe ko ari we nyine umucyo Imana kimukura ku mucyo asigana umwijima cyaba satani. Satani bisigura umuopoza yaciye umuopoza w'umucyo, ariko abantu bamwita satani bakamwita Lucifer, bariko bamwicyubahira adafise Imana yamwatse nta mucyo giheka aheka umwijima. So cyambe felicitation wari barutse umwana wo kwisi tubona yego kabisa wari n'abandi bibaruka abandi muri zindi vision zimeze nawe ufite amakuru rero kwibaruka rero ikintu tubona bigaragara byo ari byiza cyane yani gushima Imana. Umuntu yambwiye ati uraze nk'ubu wafata mwijoro kacakura ko bijya bihome bikaduha usanga arakaga ariko tu nibaza yuko ihome bije hari ingendo zimwe zaca zihagarara kubera umuco mwinshi uzi umengo ukiba muri insecurity cyakiwe kibazo cyane. So inyuma y'ivyo uraje n'indirimbo shasha inyuma y'indimo fata imisaraba yagize success nyinshi cyane abantu Mukombozi aragarutse mwenyewe twari tuzi wa kera comments muri community byari bimeze gute muri rusange cyane ko bavuga abantu barakiye neza kwe ndashima Imana yuko ni indirimbo naronse trofe nyinshi z'imitima y'abantu inshuti n'abavandimwe bo kwibari bo kwibari kandi urabona nanagushimire cyane Patrick warampaye inkomezi zo gukora niwe wambaye na director so niwe director wa Imisaraba so thanks sana kubera nta mudi wo gukora video nari mfise so nabonye uko tu kunye tuntu basi nyine dukore tu igikuru no gukora akanyage niko kigeze gutera umugeri ibuye nijyavaho riri ariko karabwira wabuye we nawe utavuye ahuri ryakagere kanje gato kariyo cyaje tuvuga uti fuko tukubita gato kingiye
kweli mbona kaciye kinjira nka runini. Imana ishimwe cyane. Abari fresh cyane. So nyuma yo ngaho barasohoye n'indirimbo yitwa Kirungo. Kirungo n'umukobwa batamuzi neza, n'umukobwa w'Imuyinga. Kubera ubwiza n'akaranga bwiwe, abagabo bose yari yarabatwaye, niho izina Kirungo ryavuye. Indirimbo urayirinze kubera iki indirimbo yise title Kirungo? Kirungo ni après yuko amaze gukora nuze, maze narahuye n'umufana arambwira urazi yuko umukombozi uri Kirungo cha rap, kuvugiye abarape barakora amakolabo menshi, ariko kolabo mwakoze ya kimwe ku kindi ebana yakiba kolabo big big face. So ngiki bana urabona Fatima Isaraba nayo it's another thing kandi big, urabona ni ngirango niyo rap niyo yabaye kolabo ya mbere ibyo kimwe ku kindi ya rap mu myaka ingahe iheze. So acambwira na indirimbo ya rap ishoye kuza gufata ku mwanya muke Fatima Isaraba ubu n'abazuziri heza cyane. So ambwiye cyo Kirungo cha rap. So uti none ko Kirungo uti kandi ni idea mwindi Kirungo cha rap kumbe mbuzi ari bibura anchi utabasi cyane ngo harimo amajambo nibazo ko yarafobetse mu Kirundi kandi meza. Amajambo y'ibiharagi yuko umuririmbyi atsimbatazi imico y'uburu wewe ukorera ingidi jewe nkorera abaru umuririmbyi akunda ibyacu akabikundisha aba ndi ibiharage by'Uburundi niho nkiri misuzi. Abyo navuze urabona benshi bakunda kuvuga ngo ndi ibiharage ngo nyine ibiharage ungabanyije imisuzi stadiri ibiharage biratera iyo misuzi ngo ibiharage biratera iyo misuzi. Sasa natwe tuba dushaka jewe nta biharage by'Uburundi je vyongwaza je birankiza kweli kubera nizo nyama ndabijya buri munsi kandi bikankiza tu. Sasa mbashaka ko umwuka murukiye muri iryo jambo ndawakire wavutangura kungwaza kandi nari muzima. Mu nyuma yateguye ibiteramo birabaye ariko birahagaritswe kubera umugenzi wacu yagize accident. Twaragize Imana ntiyitaba Imana cyo kimwe n'abandi yabuze. Bibaza ko amenze cyo kimwe na jewe canke natwe amatwite b'imisi yose. Birahagaze ibiteramo kubera iki byaciye bihagarara, bizobandanya ryari? Nuko indwi nyene bagize accident niyo nduza dufise concert. So turavuga ko no nibyo sona neza kandi iyo ndwi nyene niyo baca baekeza guhamba Imana tavuga uwo munsi nyene wo kujya guhamba twe turaririmba kweli si byiza kandi bana ko mutima yaritanze sana mbiti inshuti yanje kuduhuzana byinshi kenshi tukunda no kubyahira ku munsi umwe. So cyangwa usanga nyene mu regaje zameze icenda muzigira yari turasangiye group ya WhatsApp usanga dufise ni Imana gusa ishaka kwerekana wewe yavuze ko abantu basigaye bavyara mu gasibere mpamvu avuga bako havuze umuki umuhungu jewe we yavuze aho yarose umukobwa nani umuhungu abakobwa twavyaye ku munsi umwe, abahungu bahutarana mu kwezi. Savuni ni nkuko kado witeguriye ni kuryohera, surprise witeguriye ni kuryohera. Umwana wipangiye shaka umukobwa ni surprise wipangiye. Hari umuntu yigeze kumbwira ati Primiso sina manego ya surprise abantu. Atariko je shambuze nego ya surprise ya anniversaire. Cha turagenda turayitegura ariko twarindekarira turavuga. Aranatubwira ati muze gushamukana kana nakanaka. Bakibari kibazo cyane. Kandi rero urumva n'usanzwe unakora ibintu ubu acha mu service bisabone gushika no munsi. Dio power kandi twarungitse imizigo kwanza, hari imizigo yari ihari. Sasa stock yindi tujya tuyugura ariko karike tuza kwinjira stock igira kabisa, abantu bari bayikeneye cyane barabuze, ariko kuva uyu munsi tubwo tubavugana iraboneka. Kandi ngira cyane isabone yanyu irakoreshwa cyane. Irakoreshwa cyane sana barayijuki sana arona yindi bitarikize zijya rikide na yera hari yindi nyerera nibyo arimbye nyerera iraryoshye muri pipe ndashaka gutanga support ariko akora clip
So yeah, ni uno musi rero tukwitege gute? Turi mu mpera z'umwaka, abantu benshi barakwinyotora bagutomboye. Ibyo bitabo nibaza ko mu minsi izobibandanya kugira ngo mushobore kubiheza neza nk'uko mwabitanguye. Tugiye kubamenyesha vuba cyane. Uno mwaka nyene tuzoheza tuzorangiza umwaka nabo n'abafana. Ariko kandi ikindi nacyo nuko ibyo duteguye ni byinshi kubera ndazi yuko abantu bagiye kubona Mukombozi ubwa mbere nari nkiri Mukombozi sasa rero Lucifer bagiye kubona icyo ndicyo muri music icyo Imana yanshizemwo bagiye kubona uko Imana yifuza ko Burundi ndabushikana ahantu bavuga ati musore genda sasa bagiye kubona ari givuga ko Imana ishaka ivuge musore genda ariko akabona kutavahura mugabo uri kuvuga genda uhagaze uri kigaba ku Mana cyangwa ibyaranze kubera ko Mukombozi tutamubona ku mugabane wa Burayi cyo kimwe n'abandi baririmbyi ibikorwa bimeze gute kuri cyo kintu je nibaza yuko ikintu kimwe ni gihe kuko si tereni bazanye bavuga uti abaririmbyi mwese nimuze mugendewe hano reka mumwe bagende natwe hanze baduha amakuru tuzogende natwe tuzi n'inzira ubona nk'ubu hari n'ibibazo by'amakontra uza wumva sadi nkatwe tutarajyayo niyo mahigwe sigura yuko tuzomenya aho tugosora kubera n'abagenzi bahuye n'ibyo bibazo sadi bazomenya aho bihendeye babitubwire bwa bundi tugume tuvura ikiguma cy'umuziki wacu dutera imbere nuko tubara n'igihe so abantu bari bagoruka kera muri tuwani baza ko reguruka mu bintu bya 2010 2012 haraho washika nkumva comment bavuga ati ntitwari tuzi ko aza kuza twabonye kuri afishe zarabaye cyane situ nk'ahantu hambere twatangura Makamba byarabaye sana abantu bari bazi yuko atari Mukombozi si hari nari mu Burundi bati bisaraba ntari ngaha so uko ariko nyene bagiye batahura yuko duhari ariko natwe bagiye turakora amanuze menshi promo nyinshi tugirana n'izina road show turabe ko kugira ngo abantu ukabiyereka ugashikaho kare kindi nacyo nyene ko twari dufise n'ibitoro bitizindukana bya Ifeza so twajya tuzinduka hakiri kare ntabwo twari dufise yo so ikiganiro ni open mic ni kahe kajambo ubwira abakunzi muri rusangi na cyane cyane muri mpera z'uno mwaka no mu mwaka utangura mushasha ikintu kimwe gusa nuko abagiye kubona ko ari kirungo sasa kigiye gitanguye kurunga ibintu so umwaka ngiye kubaha indirimbo imwe nibaza yuko izo baryohera sana hanyuma mwaka uza hozi yatutangura speed je nibaza yuko ari igihe bitege byinshi na collabo zimwe ariko iri hafi igiye gusohoka nibaza yuko ari ya Bado umupeti kubera ubupfugurukwana n'abapeti nabo nyine tubereke inzira tubakange ko kuba umusitari natwe nta buhinga twabishyizemo sasa ntuze turerekana yuko umengo biragoye umwe abapeti murafyina natwe twarafyinye naho umusani adafyina so nibaza yuko ni igihe cyo gufashanya kavuga uti nawe nyine afise abafana babo hajya umuziki umwapkaming ni watu umuziki utera imbere kubera ari abantu bakunze umuziki w'u Burundi kubera Mukombozi hari abakunze umuziki w'u Burundi kubera Kidumu yari mu underground nawe nyene so kunuzana ibirungo nuko abafana baba benshi nuko na industry byibuha so ndagushimira sana merci sana Kezanet karibu cyane pare